Raporo y'ubushakashatsi bw'urwego rw'imari mu Rwanda Finiscope 2020 igaragaza ko 86% by'abagejeje igihe cyo gukora bizigamira, ariko Banki Nkuru y'u Rwanda ikagaragaza ko benshi mu bizigamira bangana na 64% bakoresha uburyo itagenzura nk'ibimina, kuyabika mu rugo n'ubundi buryo. Impuguke mu bukungu zigaragaza ko imwe mu myitwarire y'ibigo by'imari mu Rwanda ari yisunikira benshi mu baturage kwizigamira bakoresheje uburyo Banki Nkuru y'u Rwanda itagenzura. Strato Habyarimana impuguke mu bukungu arabisobanura. Akenshi usanga abantu bashaka kuzigama bashaka ahantu amafaranga yabo bayageraho bitabagoye, convenience. Abandi bagashaka ahantu bazigama kugira amafaranga yabo abyara umusaruro. Ibyo byo ntabwo twanabitindaho, ariko ikintu cyitwa convenience nicyo gituma abantu bajya muri bya bina na bya bindi byose bavuze handi bavuze hatagenzurwa na bene. Kubera iki? Aravuga ati genshora kuzigama ahantu ninkenera amafaranga runaka ndagenda nyabone nta kindi binsabye. N'urugero ndi kuguha, niba ubikuje amafaranga wenda tuvuge arenze nk'ibihumbi 300, uratanga amafaranga y'igihano kubera ko wabikuje ukoresheje wenda gishi, ubwo biragusaba gukoresha ikarita. Nujya gukoresha ikarita aradufaranga nyine uzatanga kugira ngo ubone ya karita. Ayo ni amafaranga ari kugenda umuturage burya arabibara. Ku ruhande rw'abaturage bamwe muri bo hari impamvu bagaragaza nk'izituma benshi muri bo bizigamira bakoresheje uburyo butagenzurwa na Banki Nkuru y'u Rwanda. Biterwa n'akazi waba ufite. Ese wakwitabira ibigo by'imari gute niba ninjiza senyisa n'urugero? None se ngaho mbwira nawe, yera reka niriremo 400 n'urugero, si ijana rya mitiweli isigaye. Uno muri covid ushobora no gutaha arayo wabonye. Muri kariya kesi nakubitamo igiceri cy'ijana, nyuma y'ukwezi ashobora kuzasangamo ibihumbi 3. Rero kwitabira uburyo gakondo ikibitera navuga ko ari ubujiji, ntago barasobanukirwa akamaro ko kujya mu bigo by'imari. Bisaba ubukangurambaga. Hari bimwe mu bigo by'imari byo bigaragaza ko uburyo bwo kwizigamira butagenzurwa na Banki Nkuru butoza abaturage kugira umuco wo kwizigamira, bityo bakazagana ibigo by'imari barawutoye. Icyakora ngo bakwiye gukomeza kwigishwa ibyiza byo kwizigamira mu bigo by'imari. Bwana Nkurange Mabure ayobora ihuriro ry'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda Amiri. Ariko nanone ubwo buryo bavugaga busa naho ari gakondo, hari aho ubona bugenda bugira uruhare rwiza mu gutoza abantu kuzigama. Iyo ufashe nk'aya matsinda yo kuzigama no kuguriza, abantu bigiramo amasomo abashoboza gukoresha neza amafaranga yabo, bakiha intego bakayizigamira bakazayigeraho, bakazaza mu kigo cy'imari baramaze gufata discipline. Ingaruka ni nyinshi mu gihe benshi mu baturage baba bakomeje kwizigamira bakoresheje uburyo butagenzurwa na Banki Nkuru. Burya banki icyo zidufasha nicyo bita mu ndimi z'amahanga intermediation. Ni ukuvuga ya mafaranga yazigamwe banki zirayafata zikayahuyakeneye akayazunguza akazayagarura. Ni ukuvuga ngo ishoramari ntabwo ushobora kugerwaho kubera ko rikorwa ku rwego rwifuzwa, kubera ko rikorwa n'amafaranga azigamwe. Banki Nkuru y'u Rwanda Beneri yigaragaza cyifuzo cy'uko amafaranga abaturarwanda bizigamira yagera kuri 80% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, kandi gasaba abaturage kwizigamira bakoresheje ibigo by'imari. Kimenyi Valence impuguke mu bukungu akaba n'umukozi wa Banki Nkuru y'u Rwanda aganira n'itangazamakuru rya leta. 80% byadufasha nk'igihugu, byadufasha mu ishoramari kuko dufite ibintu byinshi, infrastructure projects dushaka kuinvestingamo. Ubwo ibyo byose byakorwa ari uko ubwizigame. Banki Nkuru y'Igihugu ifite department ishinzwe kurengera abaguzi ba serivisi z'imari. Kugeza ubu ikigero cyo kuzigama mu Rwanda kigeze kuri 13% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Igihugu gifite intego yo kuzamura ikigero cyo kuzigama kikagera kuri 20% bitarenze umwaka wa 2024, ku buryo bizafasha igihugu gushora imari ku kigero cya 30% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Daniel Hakizimana, Flash TV.